Pozdrav svima, ja sam Luka Lovrić, 33 godine, po zanimanju sam zidar. Evo, nalazimo se na gradilištu, već unazad skoro nepunih 15 godina radim na gradilištu. Zašto sam upisao za zidara? Pa zato što jednostavno sam već jako kao mlad klinac krenuo sa tatom da radim to i tako da sam to zavolio. Preporuka mladima je, ako baš stvarno želite to zanimanje, upišite ga, nemojte se sramiti. I ako krenete, gledajte da odmah praksu odrađivate u malo većim firmama. Nemojte ostajati raditi praksu u školi, kao ja na primjer. Ja nisam imao gdje prvu i drugu godinu, a već u treću sam mogao da idem, ali nažalost ostao sam u školskoj praksi. Jer nećete, nažalost, toliko veliko iskustvo da steknete. Naravno, vi poslije školovanja svoga, završetka škole, nemate veliko iskustvo, kao ni ja što ga nisam imao. Zato, kad se zaposlite, radite što više sa majstorima koji znaju, jer tako ćete najviše da skupite iskustvo svoje, dobijete iskustvo. I još jedan savjet od mene, nakon srednje škole, koje god u mogućnosti, završite majstorski ispit.